Ka Meghalaya State Rural Livelihood Society Block Mission Management Unit Bhoi Rembong, rengkat bat ka jingetrai lang bat ka CNRD Block Bhoi Rembong ri Bhoi District, kila pelong ya ka yo pen inam jong ki marrep tenrai, ya ka balatip kum ka SHG Mela kam health camp, Hamadan Kurkalang Bhoi Rembong. Ketika program kalalong hakashipau tarik nopra, bat uba Hamlet Dotling Minister of Community and Rural Development, ulalong ukongsan. Uba Hamlet Dotling, ula pliru ya mau nong rem bantai ya ka ying trekam thamai ka blok, ka ba arpoin san folklor tengka, bat ya ka traditional market ka ba san klur tengka, ha ka bala sakhilang da ka jingdon lang ba da sakhiat lamare Minister in charge ka transport kumusembut kongsan, ladon rengkat ru uba George B. Lingdo MLA ka Umroi Constituency, uba RK Kharbuki Local MDC, USC Sadhu Director CNRD, Kakong RM Kurba Deputy Commissioner ka Bhoi District, Dr. CJK Warjri BDO ka Bhoi Rembong CNRD Block, Ba R Kenta CEO ka Meghalaya State Rural Livelihood Society, bat kiway-kiway. Bat lapan ipu iping syu-syu da ka jingdon lang kidkot ka self-help group, bat kidkot na ki village organization. Ula da kadang kena hajong-jong ka Henry habang apek ikikam bade kinong kikam kibayar. Dang kindat senem pila ban lumlang yak SSG kumpa siejar san penreu teli. Bat nam da kene supaya kubikar pang ya pi kilong kubi kidkot jong ke SSG kibara jing sampang jing start jong pi yak jing don jong pi yak mensiam jong jing clear ban lumlang ban form yak SSG bat pilong ne bat pilong mendaru dailang ba ke jing kiak jong pi da kubikar pang nam da kene jing start ban jing sampang ke jong pi ho gidi ko blok ladang kena nrei gendai ko blok ka bening kong banyo bade ya ka office ka bathamai ya ka ban play banong rim ya ka ba on snano hadi ski banwan namar ya ka walk adar hak tio banwan ngin aino hakot doktor bat gendai ko blok ka banyo ya ka beling ka bathamai ya ka bagla sanction ar crore san pulag langba ka trouble affairs ministry ka badai pang nam ta ka office jong pi bat ngi scam ka office ka ba on sna ka badai ka sakri ka babae nam to jong pi ki pai ba jong kani ka blok sa ka weru na ko abanay ti thu ni ka por namar kayo kalar mani thu ya pi namar broch kata bile angnut ya kata ka traditional market ya ka bam ngai scam ladam ban pre manong rem la kap to ka depor nrai hadamanta kani ka traditional market jambat yeng ko bani thu ipi manta ba kani ka traditional karu ka blasang son san crore or sa snano namar ya ka wa adaru lere banai hapo kontraktor tada kadaw pilong ka blok ka bun polat yo international market yo ka blok office but yoru yepi SG syajar san priority kini kelong kike kadak ke baitnat bat babha berkadak jong ke jeu joprang jong pi kum ka blok hanya po barambong kini kemala bagi pelong mata kasi tolong hukum si banta begini keman lang ini kemau lang ya kirele ki bala penyo jela ke jong ke jela ke jongi la syamsnem in kenjo san posnem tikane ke siru abagi pelong ini program kelong ini kemau ya kirele ya kire krojni bagi ai bromru nam ta juki lang bagi program bapero pe kabar ke bala pelong ini kemala kelong bagi lumlang ya ki SSG ki bio jungi lak shop pair ka dab ko sa kalong dengan ai pi ka jungi thu in ai prom pi bat ni pin slure pi nam da kam so pila 3 kini kalong ka kongsan jong kini kemala bar bagado kalong baleng ba kini mala ini igen yiki sab ki phong yiki jakam pi 3 haki group ju pair jong pi ka bagla bishar hakri ski bamanta kini kalong ki dat ki baba nam da pi iwe but habakom gani kapor imnar kum penpau ya jik songu ya ka sargar dia lengba ka scheme RRLM ka penni ya kini ka scheme ka balong ka scheme ka bak skor nya ka kwa banlek bandrung samal laki we pi hwing tang hasar slo tang hasar nrei sigbanta jo kinong dong banedan manda hagi SG ka balong ru ka banta
ban kersan baru ban pelaj ban ketiu pi ikam jam jong pi ya ke lombre mambre pi baru ya ikam jam betai hagi jingen bi pi baman man gaski kalang pesutunan ban itu ya pi ban adu ba kadas kedik sarkar kelas semdi ban thau sarkar ban sinsar ke jelas ni ang pada sosnem nyala ban penyeso ban yo ya ki SG kumba lai pho hajar tali baro ki group mata gidan lai phunre hajar ki group hapo islam gelia jangi kalong ke kakam ka bakrau bat nam da kani ngamla klem ban pau ko disebut bakrau ya ki dikot ki official nak yang jok FSR LS ki ba traisom mela baski manlek man ka wei pu ke snong man ka wei pu ke district ban lum ban lang ban form ya ki SG tang lai prioritas ka perpian ni kwa ngidang ka target ko ba sa sendiri hojar ban form ya ki SG haji benta ka pair namar gila bothong la kumnu sau 8000 tuli ki SG ngini ban yo bat ngani thoi pi larang yo ya ki SG lagi bon ki SG ka jiman toy kan long nam ta jupi iwe pibe namar ka ka group ka bakrsan dal jong bat dal de yala de donut jong kari bagajai brio long kami ki deru ki donut jong kayo ka kot kalong ke bai tenan ban i bak syamkia yakne ke group ban le hai jeli jong pi ban pin su iki pralong kami ban dan mata bahal group ban ngani thu pi ke jengdon mata jupi hagri group kanam long ke pada nai kerege scam kan long ka jiman toy ka khawe nam ta jupi iwe